Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha fast sengise-event phela ngimenyiwe lapho ku-Spring Fest. Nisazi ngeMpumalanga Spring Party mayise sisibiza nge-Spring Fest. Angisho sekuyimi major shareholder. Ayi lana vele bese sengidlula kwenye indawo angikhona understand ukuthi serenkeni or izikhiphani. Angisho bengiyochecka in lapha eQ's Hotel. Fast bese sengifikile lapha eQ's Hotel phakathi inside. Eyi mangifika vele ne-boom gate yazivulekela. Ayisho ukuthi bayabona-ke ukuthi major shareholder yaku-Spring Party seyifikile. Size masifika lapha nezulu bese lingathi liyafathaza nyana ngathi yazini nathi ngiyochecka in lapha e-reception fast ngibona ukuthi ngikhona kulini. Ngakho phela mangifika lapha bangitshela ukuthi bafune i-ID. Yes sis, usesekhona umuntu ophathe i-ID esikhwameni ngalesikhathi. Lucky enough ID number yami ngiyayazi ngenhloko bavele bathi okay but ukhona kulithi silandele siyokukhombisa ukuthi uyolala. A very friendly bubbly lady called Tshepi was the one who was guiding me to my room. Yabona kube benginomalumo single bengiyomshalela lana kuTshepi. uTshepi uyambona ukuthi udeserve inkomo enhle ga inkomo ama-buffalo. Ngise ngamcela ukuthi awusithephi ngicela ungenza i-video shame ngifuna ukuyenza i-vlog for abangani bami. She was so kind what was about ngikushoot. Yabona uma une-business edila ngabantu and unabasebenzi abafana noTshepi, trust me your business is going far. Hayi abantu abasebenza ngathi basiyenzela ifavor kube nibe abasuke lapha bahlezi khona bofaka ama-CV. Fast bese sengifikile lapha erumini ngathi yazi nathi ndilijongisisa mangithi xa SS neview yakhona iyavuma. Manje my favorite part ye-guest house or i-hotel it's a shower. Yabona ngangafika lana kune-shower khona. Yes sis, ngingageza every day each and every hour. Angeke ngize ngiyenqise nelanga ngingakagezi phela mawugeza ku-Vascom kuyakhona ukuphela 3 to 5 days ungakagezanga. Yabona ishower yala mangabe uvila lapho ukusebenzisa ithaweli kuneyini lento le bayibiza ukuthi yini hair dryer khona ukuzisula ngayo. Hayi man hair dryer uzisuli ngayo uyaziphuphutha ngayo uziwoma ifana nalento le yasemola. Yabona mawuceda ukuchama sona emola bese kunalento le phuphutha ethi nayo uyenza njalo-ke nge-hair dryer mawuceda ukugeza. Fast bese sengiqedile ukugeza lapha ngaziphuphutha nge-hair dryer yami. Never mind le gama lithi hair dryer kusala kuyawomisa nawe izama uzobona izokusipanela fast. Hey kula malanga niyaphapha yonke ngithanda uhleka amabhruku engiwagqoka kayi wanda niyothini ngaleli engiligcoke namuhla. Commentani-ke nginizwe-ke namakhanda amakhulu. Fast bese sengiqedile ukugcoka lapha sengiyaphuma phela event bese seyiqalile ngale nkathi lezi ngaze ngifika lapha ngithola ulihleza sekaqedile ukusibiza ngemisunu. Hayi khona phela ulihleza lo uyathukana yonke. Yes nasitela utshwala usibiza ngehlamba ngendlela afuna ngayo mara ingoma sekusele 6 months ukuthi wele sayomwisela lapha simfundisa umthetho. Uthuka kanjani abomnakweni? Yes mangabe vele uyipromoter wena ubhukhula ihleza next year from May until ngabo July. Hayi khohlwa ngegeze sheme egigini uzaba wele umrulo. Mangabe vele bese sowumbhukhile usendile ne-deposit hayi khohlwa sheme imali yakho seyidlwa ngamagwabo sithenge ngayo amagoro. Umbhalo wona already bese sesiwuthengile ngale mali yakhe ehole ku-Spring Party. Nakusititirimba sona sisasiqala phela niyambona cishe lingane notsekeleni. Bantu basesekhunda yimposhongo yabantu basesasol lena lana nithi bahola khona ngezi-25 mara ngezi-28 abasana fokona. Mina abantu basesasol ngiyanithanda sheme mangaba nina mali just go to www.boostloan.co.za bazonisiza ngeyimali lapho fast. Lento leyo ukuthi nihola ngezi-25 mara ngezi-28 anisana fokol ngizwe ngenye out abathi umzwanela aribiyawo. Fast bese sesingena lapha estadium angisho bawongena ngale ku-VIP uhamba ku-gravel road mara next year ngabo June masambi gravel road so sabe sohlola ulihleza engomeni. Vele masingena lapha estadium sivele sahlangabezwa nguye-ke umhuga kalihleza usihle mabheni inkosi embalele. Hey mara na inkosi engathi buthongo nyana wayibona apha inkosi eBirmingham. Yazi kunamanye ama-position mawukiwo kunezinye izinto ekumele ungazenzi. Manje when it comes to groove kuyabantu basembale enhlaba geji kuthize before kushona ilanga bese bashaya inyawo fucked up 2 minutes sekudijayile ndoda ekumele iyowela next day. Yabona abantu bayakuthanda ukuthukwa shem kuthize masaqala fa ingoma yi-2 ye-3 bese bagqwele bonke le phambili. No yazini angisamsoli nina enjoy ukuthi athi wenu nonke vele ngingabona ukuthi yazini lana bengijame khona ngikhona ukunibambela amavidiyo agrand nani nizokhona ubukela kahle lapha kuma-vlog ngathi yazini athi ngibangene estage ngiyoshuthele engel eproper. Mangifika lapha estage ngithola umhugwa kalihleza kashaya inamba uyabulala uDJ uMusa Keys waseStanderton. Manje guys khohlwani-ke uMusa Keys lapho ushaya kakhulu feature uyangistana angazi ukuthi uyangistana lo wakuphi I think beyithuna baseStanderton. Ngiyayibona mara le trip abayishayile baba can't tholakala baba fang meyiri lost meydan. Hawu mina guys bengizigibelele stage ukuthi ngiyenza ama-artist nge-engele proper kanti yerre uplug 08 ungiquphile. Ngibone ngaye sekangibambisa imic lapha Diamond bheka ubulisa amafenzi wakho 2 minutes 3 minutes nyana lapha. Yes angazi ukuthi nami bengidako yini ngavumela lento yakhe. Plug 808 when I catch you nawe ngiyakuthatha ngikumikise engomeni. Fuck lento ngiyenzise yona it's very wrong. Vele ngingabona ukuthi yazini lento engiyenzela kusinto yami ngathi yazini nathi ngizibuyelele lapha ebackstage ngizibukelela ama-artist. One thing about me guys yonke into ehambelana no-music angina rhythm. Mara one thing I love ngabantu shema baziphuzela utshwala bajabulile banandaba nokuthi kune-rhythm or in bavele bazijayivele mfana bathi wona malume kamshani uyayishaya. This was my favorite couple of the night. Enhleka nginasho ukuthi couple or njani maybe umjito usashela or kanjani asazi
mara yazi sisters mangabe umjito usakushela ngicela ucome njami ezokuphatha fresh fast uThatu Hatsi noTracy bese sebafikile lapha ama-headliner of the night bantu basesasol nisakhumbula mos ngintshele ngomzwanele lo nothise nina nihola ngezi-25 bese ngezi-28 anisana for call nangoko umzwanele uzovela lana kune-vlog nimbhekeni athi nginikhombise yona uphi nje uphi uzovela udayile lana ekhanda nanya lapha nangu uyayuthintwa uThatu Hatsi uTracy mina ngazi ukuthi ubani lapho uzishayisa ihaka hey sigebengiwe lona ngathi bese sikaqela amanamba nje yazi abantu basembalenhle bayothi mababona le video bathi beka eslicker ngisho bathi lapha embalenhle kunabanye aba-eslick uzibani banyana yo True Blitz art mayebeka phethe enye igift enzima kakhulu for uThatu Hatsi and Tracy guys bengisacela ningisize lapha kuma-comments ukuthi ngihlukanise ukuthi ubani uThatu Hatsi ubani uTracy mina koyithuna enhle kahle bengicabanga ukuthi umuntu oyi-1 isibongo negama kanti abantu abayi-2 ebana bengicabanga ukuthi uTracy isibongo sakhe sakaThatu Hatsi angize mangisuka lapha ebackstage ngithi ne-toilet mangithi bhobo phezu ko-Miss Secunda manje guys khohlani-ke uMiss Secunda bekashayela inye iroko elinzima kaba beliyelo libiza iy'nyosi-ke leli niyababona-ka ngisho guys ukuthi abantu basebhetali bayenzani egroove bese nithi ngiyabasukela bheka le nto lena ilumayo kudini ngathi izambane-ke leli mara ngibasola indlala maseseyifikile shema amazambane wakho mowaphethe lapha ebhegini ezumphako wakhipha uwadla ungabi namahloni and futhi into engichaza ngamathumba wanafastera akekho umuntu ozohlola bona ukuthi udleni mawusuthi usuthi ngize mangisathi ngibabaza indaba yakathando ukuthi irider yakhe izambane bhobo nangusikona uphethe ipizza yamazambane lapha ngitathi ngiyibone mani sekafuna ukuyifihla hayi no Scomplus phela guys umnikazi we-spring party angisho walena ebhetali so vele onke umuntu umhlaba ngamazambane bakafika la event ngikhuluma nani sora nami ngizitholele lami isaka nedi ngikhohlwe ukulishuta labo siseni babona manje-ke yibo-ke labe bebasiseva ku-VIP bebasiphethe kahle kanjani yes so fast and convenient ningakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code onwayibhayo uzozitholela i-50 rand yamahala hana ama-spins ayi-25 mina ngigcine sengikhathele ngathi yazini athi ngiyolala phela le event ithatha 2 days kumele sibuye futhi ijumpers sizoshaya inyawo vyevye yabona le nto leyo ukuthi boma Secunda mbalenhla kunama-Bolt yamora yes siphela lana uFaro bese sekangiphi lift agibeze enye out yakhe lapha phambili ayihoni ni yar uyamazi umuntu ohonela phezulu uze ngathi kudabu kwispeaker mabakathi kune-competition yohona hayi imani uyayithatha vele yakhe ngiyabheja ngaye yabona uma kuyihabli yona sisimane siyayibhema mara one day khona hayi izosibulala Five hours yonke for ama-grand. Bamba lapho